Did you? Okay, thank you so much. Yada say OGND na oni adi nhyiamu. And D-Day, Tuesday. And your team, your favorite, Asante Kotoko, 18 to Akakupien, South Africa, na Toyota Caponon, etumi atudwa kama na bibia de da kwanu yen central fo akese mienu di team na chi in fact ba ko ho dada ono de obesi ho ena ba ko nso eka team no ho adu bedum ye na omu nyina no ono nso etwa ne ticket a ono nso ekwakopie mu na bibia wie nkunim de so nti wo de ne GH live studio ye the vivid accurate report ebe somo na afi da bia da no wanya o chefa de afi team no ho na ye sha adwuma na se na flight ahodo akotoko edibedi ade ncheche wo wiem na bibia akọ wiem kunimdie so no ya ma ho update na nu achi various airport Asante Kotoko ebetimi attach it down ahodo mienu ansa na omo nso ama game no atodwa no so ye de ho nsem kakra abeto ani players a womo deserve so omo kwa na so womo ayekọ ene wona coach aka kire omo se omo ntena kire ene bia under 20 nye training no medimu nchemu nso esomo ina gife quick one hyehyehye anopa de na ya toa so e de akoye nim ewo tentem so ewo munemom after this episode no me wo modern na me de yen hotel a ebeda enso ho de abro no so ye next episode a de ebetu dwa but this episode here ye concentrate on stories making headlines na no achi ya toa so na ye the other visuals e disefata so hu no e de asom exclusively ewo dwumadie so Asante Kotoko befa ne ho on say ye tafi ho dada ene de atukwan enti na expect sa Asante Kotoko ye be ho no watwem pai mu na ye tuento e de free commercial akopie mu e won cry from Accra no na pipa ne ma bobo so a na ye wram e wo flight no aso ye kwan so expect say anwumre that is ena Kotoko betu ne to e de free bia ye friend say Ghana ejade nsam nyina ehia ba ye hyase sei na ye nto aso mfa nkwa yanim e won tentem kwan so ade tie ne say training grounds enra eba be todwa say abrantia ne din e de Kotoko bo bia na say otimi eche ne bobre kakra ena wone crash friend say Benjamin Chum wo mu edi mpu kakra tie ne ye enya hunihuna enye dede yo enye entetiamu ene Steve Wonder sem ebreo enye bibi hu bia say enipa no ye de ambulance free bia bofo akwata no aso ye o Nigeria na be fa paame da bi bibia was school kulem normal injury kakra eto dwanti mesonhwa akoma uti empopo Kwame Poku ene Benjamin Chum ena ene nhyiamu kakra edi djuma empanyimfo eka say precautionary message so mo de to da precautionary measures eno nso ewie prayer enti message ni deliver na measures no nso to aso ene so mo person be risk Kwame Poku amana to aso ye training eno man risk na Kwame tena ase ehwe training ni bi nti ewie ye ena Kwame eto ne bo eka team ni ho ane bibia ayeku kole ukọ team no facility bia yete a Kwame kọ no oba odisika ba no kọ no oba entimisho onye hu sa na adom bedumi ampanyifo ebesa assess na nani ahwe ato aso akoyanim ansa na bibia wie pe all things being equal Kwame eka trip no ho a obekwa kopie mu ewo South Africa na bibia akọ so unless bibi sudden esesa ansa na ebia ema Kwame yebeka so apra hu bi ontumi nkoba for now pra onya e wo sustain kakra wo training grounds no enye kotobeku ma kakra obetumi to aso e de atu kwan nti ye ho update bia no trust ye de besomo na enema akoso list of players etu kwan no obisi amobọ ni nyina but ebe fese ebe jema makrobia release aba to nanka bibia tini akoso na yemfa to anim say available player bia sefata se nei Kotoko register no obese Kotoko jesi die wadama obekọ trip ni bi die minim ampanyufo e de ato makachi eno no obia bekobi na players enkobi a unim dada no pra ebia minia intimanu minia kote bra blo enene ipranom ene ade ama omuntimi enkobi enu de yenim dada but yemfa we nso so emfama o se Krachia your friend said Donzo Morofin Donzo tieniye madin ka be ka cho so odasoa wo Ghana ha na die ntia ene wan ko training ni simple ne medicals no
na last part na say that is Endra Monday and na nke so complete tie ni yie mame oda so okotoko efie ho ne contract waje agye atuma pepa ebe ya adwuma na nsensan akoso bibia there is nothing sikasem bia ho nya agyinye bibia is in order we first part of the medical na last part no that is next one koye ne Monday na doctor panyin a obehwe akire ayo no na emergency kakra siya want to me ama mewura manyo due to na surgical stuffs bia so timi eyo ewo bia wo ye adwuma ne santi ena ma doctor panyin no enti o me buru nti Kotoko nya bre ama ne passport kra no mpanyufo age a akopie mo VFS asa de ka samba ene abranche camera de ho no ono so de eka ho a VFS no wo mo ebekọ ho a visa no bibia eye available wo mo genemom 1% komo pre eye medical na ansana enka enu that is Monday ne kra no enka o mama ne mfo nyini twa aba abonten na bibia tumi akoso na unveil no aye adwuma bare mpanyufo se akokọ se ejei ena ahomakye no pɛ ya asa niam totom na se bibia wie pɛ ya entrekesi bi on befa so ayo na donzo ni bibia ye accurate no timi aka ho akobie no wo mbeyo wo se wa ankobia na nya se ebia team no na ensign na na so omo mpɛ no omo pɛ ne pa na mom ebia na okam aye na bibia tumi akoso sade abranche ba konso me de na update ema onie ye friend Sedu Abubakar we striker ma be ka no ho nkoma cho so abodro aspen wa bo Samates pen na ono no one of the strikers Kotoko ni di na chi na komo pen 10 times so pa na so crash ne ka so onya offer wa amonone ene ade a okutwa no ho sie aba na okwa na see one time enti amfa esibo so ene oba ene ofazito se ene wa bade a CCC dada ko ni ayebebre wani mu ho na ye do be so de a ene ye training na menhwa ade ene nei Sedu Abubakar ahye training ase with Asante Kotoko na crash no empanyufo or rasta uko training grounds abi wono empanyufo de atu na him so on the South Africa no okobia enye yi ne sent one under 20 team no ene be training na training na oyo no coach efen se wuti new assistant coach na onini claim na maboyi wo mo ayi no ede ama Owura Hamza Obin so onye ne deputy no yes ono ene be assess ne come oba ofazito beje report ede free coach wuti ho ne nickname na mabọ no wuti na aka obi ehu assistant coach no nso nkobi into ono so behwa under 20 ni under 17 ne so na bibia aye korogen kopem se Owura Hamza Obin so be ba na obeka ho no ne wuti edi team na ko cheetah tournament na bibia akoso na ye ba expect say pre-season proper gidi ebekoso a no ye mansan tronfo kwan ema ho ye no korogen kokwo muli Intiani ofazito ubo number 5 kra no se ko striker ni no se trade di bia hu e na beka bia ma enti ye ko South Africa ne ba mame ma itinerary no ye two on Tuesday adumedumi by Wednesday ni ye drew Wednesday na 5 hours 55 minutes journey don hiri num e na sima dionu num e na ye de ekopiem South Africa na tieniye kakra e de mame Mema update any ade no the minim so far and say asat any year ye kwa akofo flight e dia kwei no ebia South Africa Airways and ampanyimfo nkomodidium no mo de beko na South Africa Airways dia eni ebetu anwumre no nwotwe Tuesday and anwumre no nwotwe na sadia mete ye na ampanyimfo consider Kenya Airways nso no yes Kenya Airways nso na nke be no but the enim ni say South Africa Airways and likely se Kotoko ede be kwa mpanyumfo nkomodie ni ba bia ye hu se nante se aduro no nurse no most likely and na de be go straight into from terminal A no e de be kwa kodru 4:10 AM that is Wednesday ahomache 4:10 AM South Africa time na eno yesi wo terminal A e wo South Africa sa pepepe na yesi wo South Africa ho a airport ye be sinya fe no OR Tambo Oliver Tambo OR Tambo e honom eni be si na expect san sha ye kwa dressing bi say ni e be fe ho e de akọ yes ye be fe ho kakra pa tin na ye de akọ akopiem kama na airport when you tu free nkran a ye be kwa akosi ho hwedie kakra ma yes airport sa airport no e kire ni o medu be wuram airport no achi na metwa ma kama no
aha nyina yɛfrɛ no Captain Park sa video we enipa otwae yɛfrɛ no Kwabena Owusu Agyeman. Yes, Kwabena Owusu Agyeman ene Kwabena Owusu Echan womo ene yɛ official video cameraman a omutwa sa video de maaye efa video omutwae ache kakra enye sa che pi ba be boso ntamnie na nkwada etwa ne kama omukodi omdwumadie kakra bi o South Africa ene omo de maaye. In fact omukọ Durban ekọ Joburg ekọ Eswatini ene omukọ Nelspruit ene Kwabena Owusu Agyeman ene Kwabena Owusu Echan omo ye nuafo. Yes, ene wono maame eye ne kama adwuma o maye production super ne so abamfa so ni tihwe bi maame inside the nyina ye South Africa airport be a friend say OR Tambo no OR Tambo. Yes, utimi tina ha na wo twen flight na wo didi kakra Mac and bean. Yes, coffee kama na o nom tie tu free nkran a aha nom na flight ndi ebesie ye fra ha nom OR Tambo. Yes, na OR Tambo no papa no we South African politician pa enya sem kuma enene ono nso empanyifo di ne din ato sa airport wan so yi so a kakra ye nso ye de tu ani ewo mu a ne airport na eba nti wo hwa se ya ye do fa Captain Park airport na chiri honom se na be ya obehu se di nsuanso ne ko na wo hu se di bewura mu na akwakusi Captain Park wonom so udi effect say na di wura mu no na abenya airport no inside bibia koso kama papa ne down statue of OR Tambo papa na ne din omokotoka ne din da omo airport no so no. Yes, na ono so na yi na me de ato ama wahwe ne kama kroje na bibia koso wano channel ha de ye ma information ne asanso asua de na wo hu the gist of the gist bibia atini akoso na obi be bisa say see mo born no Johannesburg or it's true yeah mo no Johannesburg airport yi you seen in 1952 73 years ago OR Tambo no me pa chaw yetena ahanom kakra bia edi don hre ene fa yebekọ akopiem obia ha sa airport ha ene yebekọ akopiem hwe nso mame yebetu afri ha don hre 1 hour yebetu afri Johannesburg de no 1 hour 10 minutes 1 hour 10 minutes ni edi owiem yetu afri Ghana 5 hours 55 minutes akodu Joburg no ni yetu afri Joburg 1 hour 10 minutes edi ababe piem ewa ha aha nso ye friend Durban Shaka International Airport enti of Shaka Zulu no ena ne din so ono ade na ade ato so kama King Shaka obi hene ena me ko friend of am ye be chimi dia enti King Shaka Zulu International Airport ono so ne dia ene Durban ho aha enti ho na Kotoko final destinations airport awuhwe aha ena ye final destination after see a tour free Kotoka ni adi don hwere num ani simadu nunum e wo wiem ni aduru Joburg no ye be gia ho me don hwere ene fa bi ni asa tu na ye de free Johannesburg ho e de aba be piem wo Shaka of Shaka Zulu Shaka King Shaka International Airport e wo Durban no bi sa say airport nso we airport we mu si ye nche 2010 ya e no omo pin ya 15 years ago eniema e koso wano nti ahanom na e Kotoko final memfa hotel ebeda no so ana da bi e ma menya du frupe na me nto me boansa hotel na me di munsem bebrew na Kotoko hotel ebeda no sebe utimi fa mpa no kra wi a wo de utimi fa wa de ko me ka se mkoda hotel bi of vet hotel Cape Town yesu dam wi ade e wo bia wi atimi di kofie aha ene bi ne anuanom anhu an ready notice ni ya atresem ni ade ko ba ya ekoti a Rainbow Masters ya ekwe nsem bebre nya no ne eka ene it's on record say there ya atre ho nsem ni ade se ne enim se na atre ho aye ma aye dion se die nsem bebre but yan to aso obi be bisa se na ekokoba sisi ye tu every Accra kopie mo Joburg no ye do Joburg a fancy the South Africa Airways tu asumdu akodu Joburg e die flight South Africa Airways na ebe room asa afro dia kwa na me pa cho da bi your local flight be to passing air any hour e okromu a hono de anya passing anya hour ya free bi airlink na the most popular airlink and empanyfo tete say e bia wo mbetwa e de ama ye na ye de akwakopie airlink. Yes, enti local flight available from Joburg to bia a friend said
Durban no, yes, ebi na edi to anim ewo mu abibia no ɛkɔ so kama nti airlink ɛwɔ hɔnom na sanso na mango flight ɛwɔ ba mango na ɛkɔ from agu mekai the last couple of times bia ɛkɔ hɔnom ɛno ɛne ɛfo yɛ the free bia yɛ friend say Joburg ɛkɔ pie mu pii but ɛno sisi ya grounded nti SAF air ɛwɔ hɔ ɛna airlink ɛna sun air ɛwɔ nso ɛwɔ hɔnom but in impefe say airlink ɛna ɛde wobɛkɔ dɔnhwere baako ne du from Johannesburg akɔ pie mu bia your friend said Durban nti this is your Durban International Airport Kinshaka International Airport hanom and you two to 80 free aha and can be pie mu aha yes you two free can be drew her bia your friend said Captain Park if we Captain Park ha na yɛde nkakra on Pretoria signboard na and just say Pretoria or Joburg name a choice a kwan na da ha no ɛkɔ Pretoria sa ɛne sitie ɛna kwan we nso Captain Park the ɛfa nifa so no nso wo fetro no ma wo bɛkɔ akonya Bloemfontein bus ɛwɔ hɔ ɛne ɛho nyina nso kakra ɛde yɛ adesua de nti kɔtɔkɔ na bɛboa wo sei amu ho nyama team papa nie emu ɛdɛ ɛnya fi ɛna ho anwansɛm bia wo bɔkɔtɔkɔ a wo passport mbɛ ɛfɛ nkɔfo a na wo team ketewa mu a ɔmo salary makra no mba nyina wo hwɛ ɔmo sneakers papa bi ɔmo hyehyɛ ɛne sidi a ɔmo sresre kyɛsampa ɔmo abadwane asante nso nkwada ne taaka sɛ emu ede yie pa kɔtɔkɔ wote sɛ players ne asante a na kɔtɔkɔ ɛna ɔmo ka ho asɛm sɛ emu ede na yɛfa nto anim sɛ youth team no yes we enjoy OR Tembo hanom na kɔtɔkɔ be touch down yes OR Tembo na enjoy na we enjoy yɛfa nto anim sɛ youth team ne deɛ wɔn bɛkɔ so ayɛ training wɔn bɛ training na bibia akɔ so ɔmo ne coach wuti ɛna yɛgye ɔmo akyi na ɔmo ayɛ training na said ye no player friends say do Abubakar striker ɔmo assess no nso I training with under 20 coach Zito ba obeje report e free coach uti or concerning say do Abubakar na say signing na they are signing Donzo I mean fan to him say Donzo all things being equal na the last part of the medical panyin so mbe sorentem be no nsia hwese dog e be available there any paper no my na bibia e kama ne passport ekodi VFS e be a hoho de visa e de ekɔ South Africa ye ka ho na is Ghana for the enye visa na de akɔ visa free entry e de my nti hoho mienu edi nka ka mo ho asɛm e wo Nepal mo di ne Ghana Kamara ene Samba no wo ma aka of VFS akɔgye omo de sanso e na Donzo so passport aduru a wono nso aduru ho abibia ekɔ so kama but subject for say bia a dog be available be no nsiam ho mpotem ho na last part of the medical na yadwuma dia ene ye pa bia be the na enyama akoso ne camera ho do ese play media team ni twa no o matwitwa amachi na yedin nti dia ka ene say last part of the medical be yadwuma na announcement aye quick it me quick na dia intentem say the ye na ene team ni tu no to apa ono so ebeka ho akobi pabam papa bi din na waka ho akobi kama no enchi mu ayede ma yenachie fo na emu se Donzo niema ogo na anya available da ene obeka player friends say do Abubakar ho na omienu ene under 20 team no aye training eno ye di nim ayede tuga Amos Frimpong your new team obo a ehwechire kama wono so ebedi team na chi kama akwa bibia wakrakra niema woni senior most okoronko wo mo prepare grounds kama niema edadi nti asante kotoko ne na nwotwe mpai mutu no nkono yembas ni betu na ede afa kwan paso akwa kopiem ewon kran ya to akwantu kase so atu ede afi bia ye friend sa akra akwa kopiem Joburg ni atu ede afi Joburg akopiem Durban na hwehwemu a se ya enam det niema churchom nti Johannesburg airport e bedru no ena ne wahwe na project kama na ede wawrem sisi anso Durban me hotel akotoko beda ni nyina availability wa ha but enye fe me pese check in ansa na efo me ka se enye fe se me ya enye fe se me ka but fe pa broso na broso but enye fe se me din kan editing nanim me so mo check in wie the check in wie na professionally yen so ye de bibia ba betudwa kama na ayewa nika ene ayefe edi amount expect se kotoko be fa na ho setetin ya me boy na ye tuato kwa nti video yi hushia ya na ye ka cho se ye din kan ama breakfast tina pakakra afa favorite club ho ansa na team netu akwa kopie ma address ne be pokikra
ɛbɛfa sɛ yɛ rap in culture na kyerɛ sɛ amammerɛ kwan so sɛ kutuu na yɛ sɛ ba. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?